Andrea Sartoretti, der erreicht die höchste lichte Höhe bei seinen Angriffsschlägen. Werden wir vielleicht noch zu Gesicht bekommen. Wuchtiger Aufschlag und diesmal kein Kraut gewachsen. Auch Djiba machtlos im direkten Duell der Männer mit der 7.そういうことでしょうね。やっぱり加藤君も少し意識するんでしょうね。サルトレッティにサービスエースが出ました。これで19本目のサービスエースです、今大会。この独特のフォームですけれども、秘密を聞きましたら、小さい頃バレー。Completando sobre o Giovani, eu acho que o Naubert é o capitão do time dentro da quadra e a impressão que eu tenho é que o Giovani é o capitão fora da quadra. É quem lidera a equipe e é o exemplo para a garotada mais nova. Sartoretti, Giovani, errou na recepção. Gianni, ponto da Itália, Andrea Gianni. Pela primeira vez entrou o saque do canhoto agora e já a gente viu o estrago que ele fez. Olha só, diagonal longa, Giovani um pouco antecipado, deu a bola na mão. Até o momento dessa Copa do Mundo, Ryan Miller dos Estados Unidos, Shi da China é o segundo, Yoon da Coreia é o terceiro. O Anderson aparece como sexto melhor atacante, Giovani o 12º, Naubert o 16º e o Černić é o 17º. Giovani não deu. Sartoretti, altijd uitkijken voor die zijn opslag. En dat zie je meteen. Andrea Sartoretti, z jego strony zawsze jest ogromne zagrożenie. I rzeczywiście trafiony Frans Granvorka. Ogromna. Et il va enchaîner avec le service. Ouais, dommage parce que ça faisait 21-18 et c'était bien mieux que 20-19, surtout qu'après il y a Sartoretti qui passe au service. C'est lui qui a délivré le plus d'ace dans ce tournoi. Sartoretti, voici le 16e de ce tournoi. Il en a réussi un tout à l'heure. Il en était à 14 avant ce match. Et voici 16, Johan Cohen.